Cheating or the tina children training on your pajoa. Anyway, ma put pa chako tia kor dan ma ria dek we ko bien meru joining one kind of when you are tamla wa chiel Lok Ngo Acholi jome pajo o training a wono lok tie duong ba ka duro chane ma petem ma kay nera mot pink team rupe ma konye pe kay nera mot igulu long ko bere mechalo Northern City gulu tie ma pinge petio ma be kolo chamu kene mero lok mo bi lok bere wa kur dana chila rio mo go bien chiwe wa neno ke ma ramo kupe kero yor yot kena fur wa kor dane wa wat ke neno gi mo mi yo mo chindana kene man na kwera kene wa Porque yen wo kena put jomo kena bien on me joining one kere yamane. Okay. Marwe panyere. Okay, this one, not that one, but okay, this one will be going live to you guys. Take all warma chilare yo bien. Again, open a cat log internet ngagani. Yellow with kere. Okay. All right. Anyways, yo, Batman Larry, yo, Empire Records, yo, more for your entertainment, yo. Hang out with Mujoin. Hang out with Mujoin. Hang out with Mujoin. Hang out with Mujoin. Net more and the quad check more. Quad check more. Can I get a quad let more. Dem my yoga swinging. Dem my yoga swinging. Dem my yoga swinging. Yeah. Lumone lunyego lukwa kwa kuyu. Lumone lunyego lukolo. Yeah. Hang out with Mujoin. Hang out with Mujoin. Hang out with Mujoin. Hang out with Mujoin. Did you name me a coin man up? I checked you a kiwi up. And my did you name me a coin man up? I checked you a kiwi. Jumping never down. What come you never down? Jumping never down. So the mega, back walla, a dear. Bien so the mega, back walla, a dear. Okay, that's what we see. Where can miela, bien kwa the mega, that's the dear. Where can jama, bien so the mega, that your come dear. Where got a jump appetite, yeah. Where can a jump a kero put, yeah. Hang out with Mujoin.
mujoin. Anga with mujoin. Anga with mujoin. Folks men that walk one. Big up on yourself, can music. Nisha, drip, drip, drip. Big up on yourself. All right, before we me do wachero uno pian chawa no tika chiara pian neni gima ko bale e chawa actually what for mak tone kom pok eno kwan me mege churu dogi pian ke mare chi kon gwen to now lok mo wa tien tie lo mo doctor ko malo gulu sete ge jo actually long what do ko kong tien long me politics nga ge ne wanyono ko kenyo manok pian ka waneno mo Jamatima Patima Bay the twelve pian yeo karo gera ento po karo ki gum chwin ko berne juma position ki tiga wani ya mero kono ki chere kot ngage chi kot bedo chako leo pengo ping tia wara le chawani ma luor tie ma te pian gawani gamente jagwa pe tie ki wit mingol ngol mati kon to beru tie ki bor juma ki bingolo ko ikom lok me ye mo karo ni Uganda ni ya dagere en amito wine mabe an pa chwaro tempagamente me Uganda ket magiti ter dano kere chawane dano giti mago ke di wo ke mago ke ter ke kamo ka pa yenyo kwen ka dano tiye gito chereng dano jumo ken ko ke tiga roen no dano ta di lumngage lor ti madiet en ni gamente tiga timone pe ngara mo mapat ma en ni gamento timbe go girla ko tembe no pian dano beru ki luor chawane yang no ge wani ya konye tiga ne dano konye tiga rubu dano te campaign konya man chawane kon pe putta tiga mete dano tiga mete ke ruin amma tiga mete maduong te lokani ka no gini pe kon bene ke ken no wate ka kwo ki le mamuru dano ga chel mani ni tim pagamente me Uganda me tiga ter dan yo maraj ma konye pe Uganda pian ka pe chwa gamente nyo pe timo ngoma chwin gimero yene be beru kano awano yo ingage tim machol makonye pe madan me Uganda tiki luor chawani me wajo lo matie chwingi entire lo pa digi wini ngari pe ngeo kama chiariye ma ene peti mabe ene kachi ene tiki lok me mero wajo ne ana dier pi achuli adier bedan me Uganda WhatsApp na omega tika rolling ano Facebook omega tie bene imetiga nan gi ye ko bene chwal lok me mer ni awaj yamo ke dan go nge chwal la ana wajo ke nyin ajo wajo pe won yen ke tigi luor me ko nga ge ne kon lok tio mero dan bit nge je ma ke wajo ko no ke le pero chwal la an pa bitu ni ine chwal lok en we dan bit nge ma do lo kom gulu ko berni opposition machalo people power no gitie ka yupe me doga di guri itim me jemo ni achiel pien gu ywa kot ma megio ke bot juma i kot ma malo me Uganda ku kwani lo ko megio ni gen pe mer tiki jo eno pien jo en ngi mer chiende gi mer tiki ga mende ke ken ma ko da ge beru pe bene gente awache korum yo ge dwa chingwa jo me Uganda yomero gungol ko benne Chikon dano be dare guri ene. Kama lok don ko biri ana mer don yenen. Dare guri ma dano be dare. Gamente pe be chiero pe be bero mer ping ni wega nen dano nena go biri guri. Wi upoi kar ma yeron choka duma pa rio. Dano bero ka chiero guri nga ka jemo.
Gitim dano maromo piero abich ki wiye kulo ma gichilogi achila ki muduko ci kwogi orweny. Ma kobedo ni ka in itimo ni dok iguri i kare ma pud ye furi kichako cilo dano kobedo ki declare ni Museveni oloyo ci in itingo tieni me dok di guri ni icito ka jemo itamo ni Museveni bitimo ng'o. Uganda kuc mo ma ibedo iye ikine ni obedo peke pien tek ni wan waribo cingwa calo dano ma Uganda wek wakwanyo latela ma tye ka tero dano yo marac enio. Ya da gire pe rwate ng'o ma Museveni tye ka timone omero owek dong tela ento muzene cwiny mo me weko tela peke bore ma bene waco atir ni en pe bi a ki tela oyoro ikine ni pien tye ki tic madwong momero tim. Bang'e ticce kono tic ng'o ma en mito ni itim pyere kene paka wang ityeko ni. Ma gin omero wun ung'e iye ni tike dano dok igudi to be tone madwong. To dano be to madwong iye ni. Meno ng'o ma tye ka wanyo pa tye wanyo ni kono ni aneno anyimo kono ng'agi but eni gima ket in ang'a ma ibedo i Uganda ing'eo ni ket ma gin obigik kede en ket ma bigik ki to mapol. Now ng'at ma tye ka waco kobedo ni idwoko lok ikot ni cing dano ni kobedo wilo mutoka tye ki mutoka ma tye ki bullet proof mutoka ma kon ka dano pe dok igudi en bi donyo mutoka meg en bullet proof ma ka ce dong kon gicako ni wero recac po bi gudu kome mutoka po piko dano wek macito igudi ni ba in nung kono ma mutoka bullet proof ipe ni bitimo ng'o. Ng'o mero wi ko tam mo ma pud pe bene i gine ca mac awaco ni lutino kic dwong i Acholi ma dong loyo ka mo kene i Uganda. Pete loke ni life expand pa Acholi tye lapiny wan Acholi kani icero kwo kene wacero kwo ma pe bene pore tani pe neko ba. Ento tim aronya ye oweko lutino kic odongo mapol i Acholi ma weko watyen pa watye stable kulu pien jo omero pwony wano ma pud watino pole obedo peke pole kinekogi aneka ye pien gineno tim ma pe opore ma gamente tye ka timone oweko ce gin gutemo jemo oweko wadongo kic ci kobedo ni pol jo kic eni ma gudongo ni gitye wege i cani gitye mege i cawani tam kon kite idongo kede ni kong tam kon kite akwo bedo kede i kare ma in tye kic kobedo latin ma megi neno tye ka wot dikal ng'o ma in itamo ni lutino en odong obed kwede oket ma omyero obed kwede kace wabedo watamo ni wagine ya ta gire lutino kon bi dongo kic dok bene pien ni gineko wan ma watamo ni waloko gamente enio pyere tek ni omyero wacung malo pi ngat ma tye ka tero dano yo marac ento watamo kong bene ni wan dong lweny to kani lweny ken ba olwenyo oweko dong kong in dong man kong
en mano matitiri ageno tineno background omega Gulu City kubedi pe wajo marach Gulu City kubedi tika nen oluto chalo kwene ka dano tika bero ye oluto wachimo ni a chane city mamegwa kete ka kubedi wadok lweny ere mo watitiri mo wa chibu ni dok kitoro weo dok we dongom wachak dok ni achiel chako ne obedo jot Iada Museveni paparo pe wan chalo wan Acholi Lutela me Uganda ke bed ma otime ne oyiero gi kigang ke tire go ngolo karuma go dak tung kuje jale chere pi dollars jalo bi chere pi pounds menela mero bi chere pi ngoma migini bi chere lit kwenye ngoma ni obel kade biena ga bir kwini au yiero wa chere kile la nga tire ngolo karuma pa lo belaka pian tung kuje chene time didie si wini ki dwoko lok tung burkani a ingeo pinge pe atwal tung kuje ume gena kere no ye wek tim gena kere ni piman ana wajo mere machalo le tien Acholi ni kon nen lir kache wanda ke toro sita megwa mo watiga biole ma be nen nga enio ka ki toro dak ping gimo mero tama mega ngo mero watimo machalo wana chula ini wachung kitian wario mitimo ngo mo waromo timo ne kil leto mo watikere ni gimar maritiri ma wana watikere ne turne unu kere ma weke wanyuru bar wilobo ni the later we have ramo piero wa dok ramo gwako wa nen imap me Uganda ni kanu pe resiliency pa wana chile no kono wa pere chawan kongwa nen mot achulo karo ke lwenya di ma upat achulo karo ke lweny ma pol kar mo jong kong yango biena go choko die pa chulo wengi temo jeme go wi kule mo jong choko die go chero kere achulo dong nono tima ranyi pagamente wego alis la kweno pie lum ni a ka gendong wachero wachil kwanyo kamente ngagini alis ngolo pin over ginger pin dogo nwang dana di muta lwen ene achula di muta lwen ene duata alis ngolo pin chero Kenya karma alis da kweno chero Kenya konyo pie lum kony opie lum pa oneko kene gamente obiro gene kony gineka chama chuch Achuli kineke kachuli kineke kilange kineke kiluo kong pier kene en ma wan kani no kineko almost more than 20% pa chuli no kani kikero no i statistic kar chane ene neko matung kan mukane tut kitung kuja neko kitung kuja mukane tut kidiere wakera kin pincha kurlo gweri mape neko tung mai chawe no gun neko rung nek dong gun no ni a juni tung ku weka dong gu chaka temani a wa weka gu bed oluto ngomer ge tem gu chaka raw ping le kingewa ma biena kwanyo ngom na ye yo ke ka dong ke tung ku wa kwanyo ka wa ge puro ye ni ngoma ge piat kel tian wa kwanyo ge yo wek dong ubed pe bor ge wek wa neno konga kwana mane kwen ka mero wa je wa dogo ye wa lwenyo wa chera tung ku nyim ya nyim kucha gunge ni a pa waro matung gumano ki ng'eyo kuchako chero kwanyo ng'om wade kwanyo ng'om pa kwerwa
mako bere kono marivani kono ngagi merengom tuani mecher ka kwanya ne we ke chak pur kono ke tiang ya kono ki ngage wan mon wa chamo ngo en ngom pa kwero wa chane wa ke pero ke wa yam ka kwero ko bere ngomen tamen no kwero wa chane pe mer chane kani no ke char kwero wa chane ke mer chane ke kene go tamo pe anyi me kwa yeni ya o to wa digi maja ka wano wa tie pa wa bere pang ilu polo lo ke bere ke neno mot ke chero chelo wa kise ken dano tika ngom do dong che gwangno katala chile ken pidogang mano tigil dan mano maber gucharo ko wen mo dong ne te at mo rumu te at ken ka budong wana chule ka obero che utamo ne ya wanu lonyo yoro ke charo ngom ge mini million apa money million abor money itamo ne en chen en po bi koni matwala ka juma ger gi lwenyi ko mote tek mer gi kwany pien gi tik chen gi wilo kono loya ko gi wilo juma neno loko ngomo ko bet ngome gi kwany bet megi jo eno ni peni apia una pia chule jo ken gi bichier kre ke la ke ter burgi pien ka odogo don kon ni a gi kwany ngomo wan wadak kwana ka juma tim metima nywa la tiana chule o mekwa chero wa yer ma chero ka waju dwan wa kuche wa po beri chan gi chero gi charo wa ko bieno ni ya gi kwan ngomo ka wan yang lo ke waru la cher burgi pien en tim anywa in me chero I we I charo wa ka de bieno bor ka ni we ni lo ke bieno kwan ngom nga ko no ina ye chero ka budil en pe gena be kulo ma wana chulo wa bir mu iro ya po bir mu tio biachar ko berete ka ile mabe mada ya chule ket bed ni corona tie ma balo logo corona tie ma balo biachar ma pol ene po pete again wan me chara nyim wana chule wa karo ke kwe ping ma kire ken ma pol ta nana kwen wulwen pa putika mere bene lwen pa yuwere pa ogiere ko ma put ba tika mete achulo karo ke kwe tuo ma ken ko ne tuo uludlu tuo man ne ying wichi ni ma neglo tino polata gamente me Uganda neno kwa ibola yao poro I Uganda ulong ke neno mot ibola nega chuli ma lo ke mo ken gamente ke gen mo da tung ko ma chuli di bere gi dolo chin dio en ker balo roke tire ke mo da tung bara chuli gi neno wa nena jumu kwano Kampala u kwano jinja nga gi ngeo ngo ma ge wajo ikom lutena chuli wa wano tena pa kony wano neko kan ngage kun wati kan kwano kano ngeja chile iman an pati ka pia chuli me lao dogi ikom karamu kenani ban mapuri pe laga ikom chuli le wori ngeni ka beti ka chiro ye chani poko be chui ngi naga juma kon gibi oro lwenni a wan wa chiro di guri ga jemo wa ka wa chor ga mente enni ga mente pa museveni enni peni aluora nyo peni atiga wajo kono ke chuny moko ningo gamente pa Museveni juma woga ikon gibi kwanyo wawiro dwan wa mera nyim wa logo ket be luor tie ka logo kon yini di mari nga gani awajo chwal lok me wajo ni momiero ke waj bot dano bot lwak
chwala gona timi WhatsApp. Gona timi WhatsApp ni ya Jimmy udong lok ti kireni. Wach lok ke dano kireni. An ket bet kon kiteme nigi yeny an kane dilo roka ene jomachol duata. Jimmy duata kan ginoko. An ang'eyo ket me wene ket kan chako bino ka yenya kama tiye. Awajo duanu, awajo lok matieni weng'o gubi expose bodano bor wilong. Kedwa video, ke chwala video, I play that video live. Wek dano bet ki ngech ng'oma tika time Uganda, ng'oma tika time bor wana chole. Wek che in pedok ke bien ke mak in nga gane. Ke chwala bot an pa bitu jo ni in nga me wacha lo piano igeno an ne aramo wa ne me ka wi in. Man wek waber kon nonga wa kubu ngech matie ken wana chole wa kubu ngech ng'oma tika time wilong wek ngo ber ki ngech wono wek lo ber ngech ke nena mod lwen mi achole jum kana pa ngeo men kulo ikar ma ana bieno kana tam ni lwen dong wilong te ngeji ka cha lok pe lwen me ya chole lwen pa kon ki musebene ne tira wadi pe abadani lwen ber ko ngara mo lwen pero ngara mo ngeo pere ena chuli mo to lip ka lip mia ke mia dano to ma ke wow ke or ke to ke pa ke tere ke timo ni ku to ka wot mo polata ngaro mo ngeo pe lwenye ni pere pien ngaro mo chung pe wan to twal pere pol jo menano bieno ke timo ke ne ke bieno chung pe wan ne wa pe ngaro mo bieno chung pe wan pere ge bieno me ka tiu chente ma mege Uwe ber ki lewij ma dir mada ikar ma aneno video ma kimako mga lariyo ka ngwen juma gilungo ni invisible children kumako video ene ju ene kara giti atik ki dul pagamente ma Uganda ma ju ene kara ma kumako video gutiere i office pagamente ma Uganda magamede chieng' bori ni kwan ka kanyo ko ket ka kanya ye kwan ene ni openyo i video ni uweko ng'om otung ka ene ng'oro pe romo really ng'eyo ng'om ati ka time pien ging gamenda ma Uganda ng'eyo tini bal me lweny mobedo tieni gin gibedo ye bene gin gibedo ya timo timene ikara ma niang ni NGO en kara gin pati NGO kira NGO gi non-profit organization non-governmental organization Kama in non-governmental you should not be even choke gamente ichung pir keni gino wero tie non-governmental ne pien kay dok tung bo government en no government work now in don ko biri iwe tieti machalo NGO dore dok ko tung bot government itiyo ki government ka chiel chino kon pa yen ango NGO tie me kubu dwan lwak me wajo ngo matika dio lwak wek dano bet ki ngech ngo ma gamente pe miero dano nge NGO miero po bet ki luoro wajene man ni po time kulo kene otimo lung tuke ci weka awaja tini an kachalo an wuda chule twar an aya chak NGO ma mega ma dok kede tung gang aje chak konyo dano ke gang an gi koma pien an ang'eyo kire peka ma dano ma gang bedo kede dano ma gang bedo chano ma konyo pe peka ma dongo ma konyo pe jumo kene do gang pi loro ko duong konyo nego juma tino gamendo bino lwero juma dongo
gang ke lor do ku duong ngaro me kan pe unyo jo ken odong ni karachiel do gang manu dan no mer bet chak kwa pier re wie nu ngara chiel e yo buat nu meno buat chwe mudo ke ngunu cheo ke ngunu dogeo ke ayo dong chieda kani ini chiero ke mirme kwanyo lok ki po dan ma chale en we kel bor wi lobo lo bet ki nge ti ino gamente wilo ino me wajo ne olung toke en no pe be en pe nyuru twin ma be kulo makache yen tena chule chwako che gina pe ngeo gina pe niang ye matut nen glewich nene kache gin ma in koni ichwalo duani yeni wek wilo bunge no niang kwena kanya nge information mi kitika ake ye piman pura dok chiene lok me kon dok ka jemi diguri en mone ma wai ni en dong mono i nyero kwani ka mente ngagi ni ene mondo umoga tini obi chung pe wana chole pene awaje ko ni ngo ka nene ne chagwak no dan chal no bad mao mo ake ya chole waye ni wachiro wa wachire guri wa wajeme ka mente ni wa uno oroto abere ki tek chwiny yen en ga jamon en ngeo ngo ma lwenyo bedo obedo iye kedo ma obedo ka lok matek kuch en ng'eyo ng'o ma lweny obedo en ng'eyo ng'o ma jem obedo kanino chalo no wai ni wachire guri wajem mon ng'ae kireni no oloto awani ka en awajo ba wachir uno pien ng'eni en oloto put pa moko ni obwaro wa ni en mo chalo wana chule liya lebo tamo pe wan ento lalaka mo ni ochung pe wan lekeng ba geno ba Bugi wan gibi chwalo matoka machalo mia ke wir mochero Uganda me konyo pate ma mege ni me mobilizing. Matoka machielo otung kumalo, tung kumalo dir loyo jochok tung kamo ken na Uganda. Matoka ma otung kumalo peke. Upenyo ting, upeny bosnik ng'eyo kar me ochako tich kede. Utim uture ni chak tich ki people power ng'agi ni. Kare piny odok twache kanyama. Bo wang ino kwene ma bino e konyo ting. Ka wadak loke matoka ni ken luoke matoka ni piny opo kwanya ariyo mo twaro me wek joma people power tung kumalo o gene go mobilizing ki dano kede. Matoka po o ling tung kwene. Matoka weng tibot jume dier ni. Chi apoka poka chaka bedo kwene koni. Ka en dong ki kero en yo wachung nge wachiro watoyo la wang achiel che kon kija mako gamente chi wek ngo gamente ki loke. Ka chi ochako nyuro neo ni en pe ramo share ngo mo ni maritiri me no ni ki jume tung kumalo. Chi miete wundo kono chiet ka chungi kung'e. Kun pe tika nyuro chwiny mo me unity kulo. Loko gere an pa wani en dano marach. But petie ki chwiny man me ribo wan jume tung kumalo la wang achiel bene. Piano ka ini en tiki chwiny me ribo dan la wang achiel. No chale mutaka machero mia ke wiye ni. Uno mero kwany mo achiel ariyo adek mo ni jume tung kumalo wachwalo juma kiren ni.
uket mutaka achiel gulu achiel ute ket gulu serving la muo ke pade gi tung kuja achiel uket yu ilera unyo uluto mukirene ma ene po timo ba man ko beti ga wa ni wan mero wachier guri kien ka chier guri matie ma a chung chi wan wachung kore wan jume tung kumalo po wabir dana ma mingu gini Uganda tiga dao kaka ma ya da ka ina mot ichawa ni Museveni tiga yubu deal ki South Korea me wek ke yub ka kero nuclear bomb Uganda ini ada gyo mero wilobo kong meno ye ngad ma wiye te yak chalo nyiren ni ngad ma ke trusting nuclear bomb mero bet ngad ma take a patient dok reasoning maber kamaro yie ni jalo ker nuclear chi nyalo bedunyo kaka i Uganda ga chiel ma ene pe kona waj kona obet ki luor ng'agi Jamaica langa la chal gi mer charo ng'omeno weng bot South Korea maga pe ochung matek ti pek bedo tie Uganda nyiri pe ake kom ki ng'o ma nye tiga planning ma mer tiga mer loko policy me government Uganda obet chalo South Korea ma wore miyo bor wuore miyo bor wuore miyo bor wuore just like that mako wa tiga bulu uku nyiri ka pegen muozi obedo next president me Uganda wuot Kagota obedo next way me Uganda ka pe on laka yoro ang'eyo pier tek me kele laka gere but madok tung bor wan Acholi watiyo ki rieko me wich weka dam wa yoti ng'o mukene ma wachiwo ng'o mukene ma wachiwo pol lok weng dok loke politics democracy pe Uganda Seven bolo wiyange ni ya ene ir chor gamente democracy ma rom mo ne chagwako Uganda bilo biriye kar ma muni don kwanyo ke Uganda weko kombor obore me achiel bere ene kenyo kwene ka democracy chaka ye kene en timbe koko ki lar miyo jobo kan wayno bore po bere ka poko dano ka kero dano ka chiel piano gen mer ni ya kono kabaka gini obed president kono ng'ago bed president ng'agini ene time miyo ene democracy mo bed Uganda but ng'at ma chielo dogola me bed president chielo ke mudoko ene pe ng'ato bino ga chung me nyuro chuny me democracy kulo ma Africa lum ka gavmente ma pe ki yer ki fair election ma dano bolo kuya bolo pi ene pe ng'ano bino chung pe democracy kulo mageno mero ng'eyo en Uganda is far away from democratic country. What kind of democracy makai loko geno mo ken yini di wuok di cheng no ge mer ge nere no ge mare ge chole but pamoy tire timo geno mo ken me yomo chunyi maga mende po yie kere mare ene pe democracy kulo piman amere adak chen lo me don lo bi Acholi don adak gi kere bena
kony omero mena tiga turre me kelo business mane marane welga kibot en pechi atung Kampala kwecha kuno wele be roman konye pe me tiar tung laga kwecha wel na tung kwecha chiena metiker ni yupo uturo me investing ikinu kenyo kon dong kong mamego ni ka opo ken ki mamegi ni kubir ke tiar di charo meti ya chuli ka tiar di char mati du timpalo rock di polo rock we oluto ad uri bare nen maduong ken pe ya chul ki nen ad bare kan chidong mag mere wot ibi pero wot jak wang chao maduong ta chida ibi neno mono nong mere gan kwana ye kadare I pero wot kone bi chom ni wake en kone L center no en kwen ka waneno bare no maj tikwana gu waje pe maj dur je pol ne maj pere ye pol chung kin maka di ku bir maka chaka cher ya pa iwie maj pere ye ka maj ti ye bilo maj wang chawa chiel pe te ber chiel me eni maj mero gimu mero kelo wa dondo people me actually o rip chinga chiel ki dek pe maj ni wa ko beri namo karge tung boro kenyo bitwe bridge o da donyo pen ti people ka tung ku jaga nen kon kera maj na beri kere cái này vật tour này uno me don wan cái can va con actually why ma le actually why ma bene art e chaga yene ki di art cái kar ke wa wa chaga developing wan cái con ma con pio can wa wan o mega wa kilo mega con wa chaga ribe ga chela ye me kelo don lo mo merne ko wa tamne juma ku je kelo lo ne ka bieno Kenya ge bieno chate ne ki charo chapat ko ki timo ngo chiana mage none peti ga gene Kenya tiga chulo tino megi makero tiga chulo tino megi chambogo ini tempo ala tino megi makero muten no kar first grade ken chiar kon gengole fi mo meno pebeti bu nyo ino ngaro maromo chui ye we idon kamane lo funye mo graduating onyama kenye ken duata jomo chero university gulo kenye duata gitiki papers mabejo makonye pe keneno mor ko bere gitiga funye private school Juadi mateka fwenye government. In northern Uganda alone, the gwak achiel kwany mudan ariyo. Kunu government take a budget mecho to work lo fwenye maduong ata. Tunku malo long. Berda achiel nyo ariyo ken. Mel ket down lo wango mga waite fair. Watike tura ki wiwa. Tika tura ki riyak man watike kere ni kanino government machungu liking kachiel kerwa. Uno kono kubera chulti maber. Waneno gula neno. Just nen ko ing'eya ka in go. Kuju bero pok ter maka ko bere pe o maka piero ariyo bene. Alok kara utie chot. Kete kani kuju bero o matie o mane kuj ngare pe yelo ngare mo dano ker chungi timo ngama chungi miyo maber. Inyo maka piero ariyo mabiro anyim. Village ma chalo ke da timpolo wer ki kwe no mero bet kire enengi maka piero ariyo mabiro anyim. Gulu siru mero roma te wake nga New York ke pere. Actually we gino tiyo matek mada. Ikene
ngo miyo cha mo kene yelo wa bene en ke jumo kene bina kelo miyo ma megi ni wa wan wa rube kere bene piman awaji daga no ka che ne tiki lok me tamo ne omerno ki wach ki wana choli ki wach ki dano ma tie ka kumai ken gubet ki ngech pe don lo megwa ka luoro ti bodi me waine yeny ano dong jimi awachi abi waji me ka nyingien akwa lok dog kaka wek che wabedo wuno kachel makuno wakupe piman lok leba chole me leb kaka kere enni biberi chi adek ichawa ang'wen me odigo pe joma ti California ka ti Uganda kono no chawa adek me otieno mache wabedo wanywang'o tambe pacho waneno ka kwene ka waromo yubo ne waneno ng'o waromo timo ne kachel chalo wan achole ma wek waleo tame kenwa wageno tim miyo waloroke ng'at ma wang'eyo ni kon pa be chung' pi wan pa waromo chung' ng'e en bene wabedo wang'wa oyape pi man pi nieno matin wabigiko ka kany wabedo ma chunywa pie pa wadonjo i tim miyo pa lolokeni pa wadonjo i tim miyo pa joma a gi cen me kelo aruba kenwa wan acholi wagwoko wuon otieno ma wati kede wagwoko gangwa wek dikal wabed mano kiyweyo yugo dak teng dikal pa wakelo yugo i dikal pi man an odong eten pacho achwalo mot udong unu maber